Spesial kakek Bos Mail, Bos Besi Dua, Abah Anton, Wahade. Spesial kakek majikan, sareng tamu undangan semuanya. Mangga Bos Mail. Bos Besi Dua, dari hari Senin pojok kulon, gantungin kendil kanggo lakon, ketokan mudel di pendeming longan, di bakal luput sun kelingan. Bos ompong paling sayang, bos ompong paling enak, bos ompong sing paling sayang. Bos Polet sing paling sayang. Bos Polet. Ayo apa? Siapa ini? Bos siapa ini? Bos siapa namanya? Bos Odong. Bos Odong. Bos Odong. Bos Odong. Bos Mail. Bos Mail. Assalamualaikum Bang. Bos Mail, Bos Mail, lawan sabar Bos Mail. Alhamdulillah ya Allah ya Gusti. Alhamdulillah. Sedih beli bakal kepejang ngakaken, tentune sampean gak ngerasa ngakaken. Bos Odong, Bos Odong, Bos Odong. Bos Odong, Bos Dikayang langkani leleng kanton, Bos Soleh sing paling sayang. Pengen yang lemas rindu, Bos Mail paling sayang. Asal berenang di dalam Bos Mail.